Tategerrane. Moi gwete. Tandango moina ali stoko sansa to kwani kidai kai komutorwa. Tande moina ali mete moina. Dai gwana ina inu. Ai. Dai gwana ina baba. Oleh mete moina to kwana chingwana ke. Tande ka butu moino. Kurwabung betul kayak ada ngojia. We don't have the full story what happened, but we are going to ask one of them to explain to us what happened. So stay tuned. We're going to talk to one of them. This is the guy who has no body, who has no head and has no hands. So the only thing that we know, he has the lower part. The what is in this coffin here right now is just a lower part of body, that is legs and downwards, no head, and there is hakuna kichwa wala mikono wala roho. Kitu ambacho kiko peke yake ni mwili kwenda chini, miguu kwenda pale chini. Oyo buate sini arusie picha. Aye, kan
Pole lakini ento anochira. Nago sakana. Ingiaye. Ingi. Ento kera kolesa. Toi kolesa ndu kirto koma jani umu ngolo to. Ogo tamo tame. Pandoko. Iga macho go sinyai. Macho go sinyai. Ah, macho go sinyai yani. Macho Kenya macho bro. Kisalia bantanga na ora banya. Tenda chiro bro. Tenda. Keberes. Hapa ni Keberesi. This is in Keberesi and I'm trying to look for some people who can explain to us nini ambacho kilitendeka. Kwa hivyo stay tuned, Inka TV, stay tuned. Mtapata taarifa kutoka hapa tujue nini kilifanya ndugu kuweza kupoteza maisha yake na pia kupoteza kichwa pamoja na mikono na roho yake pia. Wanasema kwamba waling'oa roho pamoja na mwili wa kwenda juu, kichwa na kila kitu wakana nacho hadi sasa hivi hijaonekana. And that is the daughter of the deceased. Mkiona kiabeta. Kiabeta mwima. Kuchia. Hapa ndipo alipouliwa, ndipo alipopatikana ameuawa, akawekwa hapa ndani. Bakara kumutigera rendo mugere byese gato gato nari umugere ubundi loro cyoko bose nafi mugere bitayisanye kinga. So stay tuned as we give you the full story vile kunaendelea. Sasa hivi tunaelekea kule kwa matanga tujue haswa nini ambacho kilitendeka. Hizo nyumba, hizo picha umeona hapo kwa nyumba, hapo ndipo walipopatikana akiwa na mwili nusu ambao ni the lower part of the body. So stay tuned as we give you the rest of the story. Mwariganirwe n'umunyakerobo w'iri tuko rya rero
asogo chakera ega ya mono sana ega bani to oyole ko program korake nenange to ko le ni soma yo chaka ko ngora igo na ko request korani ya mono na ro sabire ambo ya na please pratika ini así en que me lo venía a poner muy hablando estaba todo ayo murai no ngere sengi kya asset no ngere sengi kya bet okay ndigiro na ntoro toiga ora ngere sengi kya bet inde abantu bani kya bet Bueno. Otro bote, y luego llámate. okay diamono no tugonta baira ni ngam diamono bage to kutambu bungo bukenga buko bwakia ikinya sawo kwana asimanya bantu n'ekibibiri abatotebya bunayitwa abamanya abantu abami ntonta etoko batebinga asamarika machenu abibiria gotoro keriare amang'ana ndabo bisi tutari kunyara kumanya bunayitwa mwanya abantu igo nyasaye amanyete kerekemo kegokoreka ase obotuko ekegokoreka ase omogaso nabondagania omorisi Joshua asome gitabu ya Samueli entang'ani ibere bunge bitatu nyasaye igagokwana amang'ana agototebu na intwe abatotegereresa igagokwana na intwe kero kinde kero tokwegoria intwe na omonto gose muna mwanya bantu nyasaye nabwate okoyanesa imbere baigwa bunego kwana ngakego kwana okwana mang'ana yogwerori deberia igegoteba egokura mwanya bantu amareka machemuni gagototebi gasoma nendo morisio tubirige gokwanana mwanya bantu tabaisa kugenderera gokwana amang'ana y'obwerori obonenwe iborwa asemenwa yaino naende omanyagotebana nonye ekikwana ky'obwenenyu titigosa korwa asemeno yaino omoranigare nyasaye oyo omanye tonsi omonene nyasaye nigare oyo omanye tonsi era nigakorenga ayonsi abantu bagokora akorenga amang'ana abantu mwanya bantu bagokora egesomo egetona God knows all things nga nyasaye igamanyete kerekemo ekegokoreka ase omosunte nekegokoreka ase omoramo nyasaye nigamanyete buna tuikaranseta abari abaronge n'abatari abaronge omanya goteba iga bari mogotenera na gokwana mogosa gokwana chinkwana ky'obwerore ose mogosa gokwana chinkwana ky'obwenenu eng'encho yawe na nyasaye nakore naro ekero tokonyora ring'ana rigotokuna rikomu twaboria abene tuko basingototeria twaboria abomogaso basingototeria bono itogotigera omanyete buya mono nino magubibi yatera nointe nakwana oyo Samweli ogokwana ekero amang'ana abeire amakono ake togenda ase gitabu kia Abaibirania oiwe ekiribiri ogokwana Abaibirania 4:13 nyasaye ngamanyete amang'ana onsi agagokorekana nse y'ezuba ebe botuko ebe mogaso ebe ngakiende yonsi nonye muna tuikaransetenga nyasaye nabo amanyete kegoya omoito ng'akigwacha egekogera obwobe bwabe ngobone nasechore
tuarere toko na tuokweroria abana ariko batajya basanyi bambude naki Nyasaye namanyete ekikerororo nekikerokoreka abayiberanye n'invugo 13 nakirotera ora nango abayiberanye 13 muna mariko nanda gokwana inaki getongo kende tikeri getari maisomarore asare Nyasaye ito getongo kende yosi atongete ikengo kerisekanete kere maisomarore korende vito byonsi korende vito byonsi ebirebiya ebirebiye nabyorokyararia mwebuminto wano mwebulingana erya Nyasaye ina Nyasaye vito byonsi birisekanete ebintu tutariko nyara kumanya singa kitaya keretiraike bibirigero Nyasaye orenzoro nirako byorokia byonsi maiso marore naende bimanorwe ase amaisaye naende nirako bimanora asa amaisaye igatigamba tebi abana ba Nyasaye bonekero bibirigo kwanaigo inki bibiria ebwata none gotokurera amanyana arasyo mufunse n'amanyana arasyo nesara oborabu inkaki yayekerewika Nyasaye narete oborabu asoborabu Nyasaye narete omufunse asomufunse nono kubera ibidakoborikege ekero Nyasaye gokwanaiga igonki Nyasaye kenga emerenga 28 13 yamanya goteba iga none naho kari bita sobe bisyo bonene namba kumanyekana Nyasaye nabyorokie kerigento keromonta kerore n'emiso lyaye mwebwengane ibona abana ba Nyasaye inanone biribisekanete natwakamumaniki Proverbs 20:13 ujeboni naki kinyendo cyane ubugimondo bwane ekero kana intinto byose byahoroka asoborabu ingahigo senda atenene nokoboko bwonse moyoko no ukunesa moyoko egeko geye mutiri gutahwata na mutintera ibe amanana yara yaboronge naoroke amanana yara yomosite naoroke nabaga kora nabaga korerwa Nyasaye noare kwara 28:13 ibi binarata abana ba Nyasaye omuntu okobisebe byaye omuntu okobisebe byaye tago sesenibwa korendo nokobyorokia nakobitiga narorerwa amabera areruya abana ba Nyasaye n'omuntu okobisebe byaye tanda obikindekera kabisa osinikobyorokia oseseni kutoka konyora ekerora anyore n'amako ekerora anyore n'egitutu kureneratebaiga oyo okorokia ibyo byaye maisha marore egekora kurugoro twanyorana akobwera gusasa obwenenyu gusasa ebintu byose Nyasaye atondete ina narorerwa amabera n'amabera agira akororerwa naro Nyasaye ngegototebia obuya bwaye na gotogitere umeya Yesu Kristo lakini anitobasabira abana ba Nyasaye unatuabeire n'obwoba nonyuma okorara gwiti kinyumba tomobwoba inti Nyasaye togotabana ebintu bibisekanete asyomosinte tutariko nyara nkigekoba nanigairire korabekya nkirwate tato ntore igoro orache komworokia keroyo omontakorekere keke onike ninje kike manaro teriga ayego kogendera kobisa bibiriao ayego kogendera kobisa manana yamabe ayo mumwe n'urugo twana kikwana kiboyenani ayo mumwe n'urugo twana manana yoba segeza inga igose ekere bintu bitakorokibwa eziribiya yebire ebitagiria egekorekero komunita kumurandi komunegere 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 yabana manana segikanire nanda izengu ina yara maya nawe kumubiyekena nawe yara mabe nawe kumubiyekena ayabi sekanete emande mana Nyasaye orokeni haleluya bana Nyasaye emande ya mama nene na atorokeye natoko korime rogende yose yakirenyecho onene yobo sari ose yobo ita ose yobo iti ose yobo rogi ose yobo tomani ani mele toro sa manera Nyasaye tsaye meleke na ike ngaki atoroke karo ya mama nyoba kana kwaye mukinta gitoko korera Matayo 10
28 ivyogokwana iga somo ivunego Matayo 28 omubiri nabo okuyoita oyosiyite lakini egento nkirora itomonto lakini otaite ekina kikego kyakogosora nana kikego kyakokugambya nana kikego kyakokorokia asara nakyagoteba Matayo 28 ivunego kwana abana ba Nyasaye bali mwandika bategera ringana lya Nyasaye Muiruka abakoita emubere. Irigerotebaiga tobasakoiruka ase abantu nago itomobere Abatanyara goita omwoyo. barabo ekinguru kyokyo goita omobere nabo goita omonto nabo gokora buno otagete nobwate ekinguru lakini iye goita omonto oyo egento nkira otaite n'omoika omoika ori noro ogotwareire bakaigoro Ogwa muiruka oyo oranyara goita omubere. irabiria magotebaiga irarirende nkekweboa eyo goita omobere nandi oita n'omoika oyo orori oyo Yesu Kristo ekemuge kekegosegeta kiandemiga ng'amang'anosi ayara amaene nayoborimo narokimwararia asekina ntobwate omogana ase bibilia omonto iseta omonto akarokobwa asekina Kaina apeni ekere batikurwana ano Adamu nawe baronsuruta amafundi amatangani ekera amonta akanda akamutinduka muhisi ekera atorire omoikunya sawa kumotera barimo kona basomenere mutakanoye kogenderera ekera tiororagenda muhisi Nyasaye kumutaro kumugori kayu ngaime muromi nawe noma kukikai aterete inchenomore kai akamataina amanyi ngao ayekire Bona abana ba Nyasaye Nyanga ko gukora imirimo y'emibiri goita omudororo nabo ko yokunyito yokureti nabo ko yokenya nabo ko kora kende lakini moika to ko yoita omuriko ino orato gambie asentere yemo ko asentere iki kera na ko nabo Nyasaye igare Nyasaye omanyete kerekemo ebirato mo fute na abura asendirabo Unabona na mama onende muradi ko baranesegete ntakako babundi nana omonto mobenina na orani kumanda kwa Biblia ti ko betenga tena do modoro ege ko gera tuma mutu o bisigo awore ine yao onye ninte nare kwa Nyasaye abatoka ko rene obediemede na ndete ko toka sekina na bona ari gonto kereke toko Yesu ko yitonda Nyasaye nancho nyabire onyabire ti yitake tondukiao ege ko gera ni Biblia nende ko ka sebo Nyasaye na bere ege ko ndibaga ege ko no mo bakoro no no ta kusula kare kare ni Biblia ye no bebe bwaye bona Nyasaye ni gancho leto ono kukwa ino kusula kare na kare ono ikole ni gorore no ara yo mabara badira ararire amadiye kabaga ne toko boki gwa kabere Aleluya bana ba Nyasaye ege ko ga mu ko yo to yokore tiko rwa so mobere omoiko aritokoretu omubere oro nokoretu lakini omoiko ye ngayokoreteki kokoraiga tuwale gusabire nkei akege koneke kiabete gikundi kebe kyomo cyakano nande kebe kyomo elio abubirie ko kabara batigani nonye naye twabwate birengera libinde ko kibosiana moina oteranga Nyasaye nyabere na hentene sude biyamura bana ba Nyasaye Bale ngabaro sabere nke omorende no botoeru egeko gera yakore kanise ondutayo ya manyete Musenyo yetanya Kristo mobojuto ondutayo ya manyete Biblia yako na tipo na tuko na nicho bwenye ekito tuko kwa nicho bwere egeko gera manyana ya garinda yoro bisi lakini Nyasaye utoko tigero ngoro ngara orokie nana ebimo gota somo gato ayegenda na kama yame sato shini igero tena aria kore kaneta fomo tumteke lima Omwalio yana kitaka oroka asoborabu Igona ntu kyata nyuru mutasomorende Uyuranyora ni barasabere nke Sinkwana kyobwerori Sinkwana kyobweneni Sinkwana togokwana Ondeta yo manyeto bo maene Otatiganya sawa itore igo Egeto gero muikole Noire Nengiate na muikole to koyoita Orono tiete neli bote gatabana Ulipavika hivi nikaisa hivi na Mungu awabariki Manya nimba chande Asoko bateneni kurende kanya yuna muya tawaraire igo tosabe Nyasaye takuitore igo Ngurando Ema mutuko Ema mugaso Ema tinga kikieme kando Ema tinga kikieme mogoto Ema tinga kikieme weita Ema tinga kikieme weita Ngona siye
akwani mungu tebisi ngubi yaje na ndio bitumtaba singa kitia yo kare kira iki na kiero ka asara kare montado makoya raten kare ita ayomo basukano aba kare tike kentoma maneti na nene yeta wanyene jogera tumete tuntonyara kujora ese nyencha mangana ya kare kane teno bishio nene nuko twari gusabire family yaye abana babo n'abantu baye nyasaye wanza kuba okoreke naende nkeye oye giterere saye kintu kyawe buna isaye hote abana abantu bakuru muke bara abanga n'abanyencho ono koma yagotarana bari bakuru kwa batigali abatigaire kishekete cyatigaire kintu kamoko n'abana baita batata n'abandi asaye to barora mabe ubaye temega kombe kila mabe asohora mabwabo Mundu obwate merere yeye Roho korea Ego ikora kwa manyinga bunaya Ande kaini nabwere kubwa manyinga mumuro mwabo Asaya nero mwabere Akararu atobo ikoro uwensi Ona bagani baitu bakira Abayuri baitu bakira Nasabu ito Wale no uwewa Wale no uwewa mangana mange amakonu Atabua kichiru Wana uikabumu nyakere goto Orae mkwani asodo ororo Amarika ya tuwatu amari tukolia rero Umuri nyasawe ya randonsi Eke emambere mona keroke na kero muntu na kerore Msini yetari Kristo mabado ito Kometinye sa itata Munapasta sa digeigo Nyasawe mwenye mabera Ratata Nje ya tuwa rogomo Na anitwezi tuwa rogomo Baka Amerika baka andonsi bantuwa rogomo Nyasawe mwenye mabera Ayoso wanja kwao Kaki Orokio muntu Ato bijibu wao Nubala amane Ekelo bara amani le batewe na nanki na kete mbunde Nani nyasaye tata Mwaka nyamosi Na ayo mumuromo nane Nyasaye tata nyamosi Nobote yogo Nobote yogo ribeke Umuntu bata amane Bara amane Baonchokane Bate bane na Aye na ya kuito Nkimalewa no tuwarela Nyasaye anazabila yema kato moto ito Amina Kuya mono Omorandi ya utumurisi taun Asa mangana maya kuwa rentira suwa wantu wanyasaye Wano ya minteo sawa Oyo minteo sawa Wasagre magega Ampara agre me piyasa magere Abana Piyasa musangere kanoyo Mbata bono Aumate nini ruhumbrema So amwe karansa kendu Abana nemware vitamba amwe karansere Wano tuwadakire kukuwana Toivole uwe no korandia Ana matwa vete program mo korandiko chake Wana kana rito chake program yare Wano Nabona ko bonia ayo maso maribaga na town ayo mabeka iga ara antamanga na mere iga tato ama sini nigo ene sala to ganga to kwani na ibera tato to sala awai orio na moche yo aso maribaga na moche Bona Mwana Umaga na mosingere kwa na bona Akweliwa Aya moja tu kwa na bona Tayo tu ngere na ngani bona situ Mangana moro ega to jako ga mangana ayo mare kare
naemba atebena mugiki tiri burunge twachire twaikire musunga ase namoirete nande namorentire gai ono mbuya twachire nasawa turendire mpaka otukiria nche nkolengereria abamurire gamutamanyeti erieta riane nguru kusamusioni nyamosi n'oyo mwabombu ndende n'icyo mumuru kabiri asikurwa monene ono otegete gukwananya maete abantu kuno mumenyete n'abantu kuno muigoire asogotebe kene nekene tigakwangana na tigaguchayana na tigaguchayana egekogera ekerugutari umino ndokomo terikenda agokwa igokuragira muone ruragira mwana lakini ebintu kebe amasikaniaga ngokwanaiga nabateri muntu mumuro kabe aso mumuro manene narara ibagaria yenga tigaro ninchendo umwana w'umuntu mbunde nokuya nanti n'omugenzere abantu abasaja ngoitana bali n'ababina babasana lakini tibali kwangana pi bona mwana mukungolenge nyumbani so mwana omoto kono okukwa bunde bwata bokwa okokong'ake bona otosaja otigale bakomenyaye byeke nyumba obusokusa kyemunandega abantu bamututi bambatenga nagambira mangana mbunda batukamangisa nkomateri mbunda twezikutatulingangutana tuli n'abamina bali lakini nandi twanjana tuwamenya komo okomenyukaawo sikulipwagaca okuutago nagambira amatuka amange asomwana n'omuntu nagambira ebino amatuka amange sana ngamba paka noneba abo abantu bayaba bekomugambira mboga nolinga ero ogambira asaiti lakini ndabona taboto mwana kama kweli amarengeje mutiotayo tokongereria umano bitaro kama kweli afika kule mune simba kenya kwa noro yaka kwa mimi umano mtu kula makweli machafu sana toro kuna kenya mwana bantu batalikorra umama iba ngojo Bueno, pues vaya como yo me gano y voy a ambunde na puite ga. Ya ni guato como tu moranje. Ni guato kondo kamunande ya. No ko vende ngusi ko vende. Abantu banu ko ikana. Abantu banu ko tilago cyane. Bueno, mucho tilango le ngate baigana. Uno mitorante. Uko timbo kwa ile simba. Ndio mwepoti. Nero ramo tena sawa. Nero ramo. Nana kiao kwa. Pakao rokunya sana ko moro kiale erevu. Atoto sababu yai. Mtetumba tia mwana matame edia tanya ni semusuri ya musimba kuno nya ngaundi gaya. Ngombe no mwana mungu. Dia mwana. Mwana mwagana mwozi twana kumwe kurwa manene siku na watu Afrika abantu wakanga bana bana ngaigeronga karongo bombo karongo motoroki ¿Cómo puedes explicar eso? Tiago Kwadi, ahí de Vieta Altura. Nanti ego kita baik kira pada dari juga, napa kan ada waktu itu, itu buat apa? Waktu apa?
Our area assistant chief, Charles Mainga, the retired assistant chief, Namuel Bugiri, and Walenaitwa. Assistant chief, kaya chuo jawa. Kosa esa bayi ngo ko ame ga tuarandi. Hoy no muy. Diamba kwa. Diamore. Gente que quiera no vamos a ver todo igual. Hay que ojalá moa kanya musio le direga. O le diresa no yo no mualo muavo. Topa el zero. Hoy todo el cuaderno de luz. Una naria koyo ano. Ma koyo raga ya mira mananka. Atari make. Ayande na barange di bangkanya kugaya no. Nande jo wese garo poko aba mangana waga kawana mungutumia. Ama no mwako mwabaza kulo nyabeto kura. Yayara karabara mokogaya nari ngana. Nabo bago kuame ngento gerito busire. Una saburo ni na mwende sasa nera ale tengo mogandi ngento que diga to ko le mo yo ka kerega. Oba mi arra iba pa ko. Mo ta na mosi. Na lo tigira na ye mumura mona. Aende chena bongo tigete buno mumura mona kende yon tigeta banka go ikan ko boli ngana to. Enchera mbunda kune encherende sana we condemn the act. Aende mtu akora para sansa patama sobotu akora. Baliba akora tani nganeriga. Nabora gani ngantu ndoko lo jira kini wasana kortek. Aende go ikawa atalipa. Tuwa kana ya sawa waka. Kuma kondega itu mumbuga nyako iba alimoino. Como alimo rekura masoka ne bindo binde. Agai tuli alegiri chuma maro. Esa bato maambia gatoko. Oyo kirega ya na roche na igetonje kamuligere. Lakini mbora bali ba muitete mbotuko yare. Iki mwakora ndikero mpaka bo. Moyo vale kumumani. Kwa nyamba kuria ulia koro kwa wenga yari mu kore ngere. Gale mbere. Tania serikali ya chuko bali lakini nyasa akora teki. Mungu ndiye alilipa hiyo. Awa mimi kwa na musio na wasiwasi. Sawa koro. Kwa mangana rabia kama era kon. Lakini ndio apatole moyo. Tapatali kwa mama. Kwa mwana ni go solide. Ateba naonya na magosaro nyaleta. Na inde abasaja takwemenya. Mwatigira bakungu baino. Wana mwachire kuemenya mwe.
eka no mwembe muri tima tingangie ko era muko ena mugo kaki anya mweta na bere nyumba ye mamore kero monta tu ale rumu ya ane rumu toya kurangeria magambo tabatebi nyumba yomu otu ale rumu ya go bare kagi choma le mbogore ki abero abantu n'abatebi ni andisheke igatoko chifunia tigachiandisheke chikoro mpaka nyumba umusaja n'umungina chiandisheke chikoro mwiranira n'umuberamo nariyo yomekera ira ngo zore nganyarero kunjukire omanyamo yakore bo likubeka rali akolire nariyo korusi kunyumba durana lakini mwemenyi nande kalubya menyati eminoti bintombiro bigokora bitata kiri bikore bimanyi abara tuma temwakeire sana tengendo mbwate birengera byo binge abangiro maye barabunkora ale bare stress yakora yarwo bwana kunya kwemenye na batoko nya bakuga riyo kariyo mata rupiyama ngana likora kiandisheke bari mwota ine mochamo na ndota tiyama ngana yo kunya kasana ngayengo ngoko kutorande mtakukata kata igogo kuana utamukata mongaru ense magore akole gente ki finally nayo ko na ile ngento mutama etie so montolio ko gasareli bisi konkwala olira buatu ayi mekiagere kerako gosa igoro igenga igago tigama ngana mange tiga gosolie nyinge abantu tigatomenya no molembe kila mtu watu na shida yake kishida tubwate neti nyinge abana bo cyane skuru tokoira binte binge bo cya tigama ngana yo kwala binto binde bijya gutosungwe so go magwe bundo raga lakini yo korara kwa ekobenga make sambo go tiesto na inde manyanga ese gente que ya kalbu que kila mtu amekilani moro jaba ndumuna bachirenga ensengi mapaka bagere bagatebanga mtu anyakora gente que tuaro cherogora abagere mbaru Kenya lakini waliona maajabu pake galongo ira na ujimatu tima tio tele tipo polisi ngane barazo tubeta abako mbolinga mulipata ki ya mulipata ki kimirende machi ya kimweka ya doleki tigawa ama tabako ro molembo cho muchio mwaka nya mosto rosa kwanira abana bayo kwaniro limoro sembo vale basenero na ira nabe buya naende abaga mokurua sabero muchio yiga egaro molembo kore oboro biamo yangari gati senior retired chief mugambi na kwagamba agamono mae tutamba leo chando andi ngaba goje so muchio yante bingu muchio yiga gole yana yi akire ndi nyamosi era na ntu mereta gande mugambi tigaye magana rando nyamosi na gore tandi ngaba na ndi kaite nyamosi ngwa kare to muchule kanda wa ndangwa karibu mugambi korale Lakini tuacha ingepata zake kona ndiye kono ile korende na tele familia mwezi ya semwaveta mulisi hapo walika familia ya mbunda ajire kutokana karabika na mozika
era matuka mange paka era gata kabeko tukara weka munda gati amasiyo kingo kwana abantu abekana arengo mapasta full gospel na areko gana nyumba kwa nyumba na barangire tibagatoleka n'abantu bane bokwa makwana kwa renge aje kanisa full gospel yani bere kibese kwa aje kanisa abazungu naende ngaswa Sacred Tree Pentecostal Fellowship naende nkagenda nabaragwara urora zino buri bakatishire lakini rendo yaikake igontararwa Free Pentecostal Fellowship ndio bogandi yera na tigarete kwende munda katangana gotata isiko tuwa temete kwenye nabako nyawante Bwana asifiwe na matebi Bwana asifiwe sana lakini haya tuliko kanisa na kete corona kukambi wajin wakakawante kukarika kaigo bana una nakacha na wakaka kunde soy kanisa leo jura rendia ngate flores soy kanisa leo jura rendia usimumbu ati karana so amedi gidia sana kanyora ngari tiko yasa timogete ne sabat nane kajikoboria banane bana na bara iria banane conference paka mo wasia to kaita na baro bagante na mepotoka karongo bate ngatu timogeso tate kali Sunday kaira na kanisa ya baba atata SDA no ande paka bona no muliziande kenda tebe flores ponti bona mangana manga abantu na banga abantu baguchike betaria igare kuru kumbunde mbunda ligo chakere kurugura bona tari sinde kiri omogi mukuru kumbunde muri mbuwe lige tambu tayo amma koko no mutu takora dikki tayo bona tobo sinde kande kimata kende nukeyo takora taki lakini Nyasaye uliyore ngorado tongete itukuria gatana limo mugweka noye naenda agatuanja mono agatosika mono agatubekirega pia tugambere biyonsi pi ili atongeta matukasi moya agataki dunia mbunda areko gosanga ki kare gwitwe kibarasa kirisa agore kare nyore tuare kare lakini bona inga yasaba bakirike shimare kare mutigare ne ari ngora kuri okore bana ngau matanga saburu are kana matangare saburu montuna sigete mane que la gana tanto ara maita kasi yake lakini rende nyamusi abagambia ate ya ndamusabe mocha amo mate ya bana na baje kuru babeire roso ni mwana yule kusuka pia bara ngine alafu paka potinte yule lakini rende musabe mwana weke mwana pange himba basia iga abati gara bola tigire abati bagia na jete na boro sabale mi takam ka mayenya pa ya ya sasa tigaba seseni kusema ebe tige gare kwa biyamono sana pole lakini ndio kwa matevia
okuganja nimegente kienge njuma omukungu n'omusacha menyamo nalyo komanya nganga yie akorire ki yateneirigwe ebibilia bateba ngambu yakomenyamo barenga babere oyo gocha kubarwani oyo nagosire agarama koraki abantu baigwere ngomo iwe abasacha tobamo tuesura togenda komenya Mugambya bantaba banchaine konyora. Amaene banchaine mugambi. Bueno, amanga kwalirwe kumoikwa amagana yakoba na kiretu esimi na chose nyanja ikatoka nare kuna narenge are nenje ngakera mu assistant esimi era kante binga gare wachiete korora abana lisukerio azakora kwa morera na watu mwana nande tukagendera kugwasiliana kundenchera gocha abantu bikire nkaiza bante yunere ekerante yunere nenche nkagerera kuna ikaka ndagete gocha iga ogwante byatu akolire nkenya emegane kuna gukwanwa nga motutoyo nje okorona ruti mwako yelio moelio ebiche inere kolekeki nerero mutuono amana na bara makono mangana tu akaigule binyole byao akire paka gesone yaita una tu akaigule kabantu ngo sambo bare ekere ikirete kabantu bako sambo tukaiga aba bomba bamoina boja paka kirusa paka seita igonga mangana ara makono akokorekana akire gesone yaito naenda ayande nagenderera gocha ebintu nari kobuli musangereka n'omugima mubeka amarwanse gosaba bakoro kero omuntu asakogenda erinde amangana bunaya takugonga kero kende ono tintwara mange siyaiteire bono yere bobe ibo tigatolere asenchirere nyororo egekogera abakuru mugakoyo ntoko bamanya nande ntu bamanyiti akibire ole igore nakolekeki nabamanyiti totigere omonene gesiomba ayande nayande aburatie gekogera gwikegoro onye banta bambarorekanete bono tigo monene atigerwe kuchimoinaiga bono tuigore ukurasa mpya tuchako obugima obuya buya muno webona atukusehe mugagwane bono
abakoyona chiboche wategendi takure Bijai wacha. Tena kuchali. Kala. Kalau minta tu mudah agak karena apa kalau dia mana ni? Tapi buat dia malu kongko ini ni. Muka yang lain pun lah. Lona sini lah buat dia kan? Muka yang lain mau tu kan saya ni nak perlu sih. Pak kampung muka tadi muka tu ada macam orang orang jangan orang lain mesti kita tidak ada buat. Muka yang lain apa tu kan jadi apa ni? Muka jangan jadi kawan ni. Tapi muka apa kira tu je. Muka tu kau mikir Terus kau minta dari kan kau boleh enggak nak? Pikir aku enggak kena beli ani. Oh main ni ganggu ani. Ani apa yang mesti kau yang minta jika ini saya kan darah sakit usia. Kau jika kata ni orang yang ni kau tegi tegi. Kau tegi apa pula? Oh mana mana kena bang boleh enggak mah? Nah ada. Kau tanya bang cai ni, ani mau bang cai ni apa itu berata bagai. Akhirnya bang cai mau bang cai kita nyona aku boleh kalau aku. Aku pikir apa lagi aku boleh ngari. Enggak kira pun aku sini gua tadi sini nasi enggak sih pokok yang mau nasi itu kurang kiri. Untuk pokok yang nanti ibu anak nanti nak nak kan dulu. Soalnya sih di zaman kaki aku ini lagi enggak kaki. Pokok yang nak saya orang korang mana itu kan kita mau dia itu kaki. Jadi nak ibu ini di zaman. Kange bijai Iya dari por. Mau tena ya uche. Ini kita nak dari paran. Terang kena terus. Apa paran? Bus. Nanti kita dari nanti kita berusaha. Makanya nepar. Nawa temangan aku kuana, ama itu suara suka macam itu cerita apa tu buat. Rabeki, semua orang, ini aku buat. Nenek kasih kurus, Yo, suara saya dari. Sama dia tangan berkuasa kari ombui, mengata menyerang, orang muka hari ni mus, muka beru berkuasa, muka yang koran, nanya masuk dia orang maru, mana orang anak masuk, rasa ini garam ada, warna, kian tu jadi anak koran ni. Bangke tu moro video yo, baru gama nyete, naik juga akar tu, baru gama tu nyete. Ni wakera akong, itu ni lende, semeru dia, nasa enak akar tu, dia mana nasa wante kan. Awak tahu mana aku kapan awak sih yang mana? Kita sama dia kan mana kita, Florence ni yang mintu. Akhir kerana aja nara, maka anda nari boleh tahu nggak? Berarti orang mengenal mangga pelawai itu kerja, kerana kita tahu masih lo mati nak mesti orang aku sini kan, mana orang sini boleh mesti ada tindu, nara kian. Awal itu korang awal mati awak kan dia mana? Kita sama dia tu korang bisnes orang dia suka. Florence ni kamatiran. Kuatnya di depan.
kama jeta anko gesto moranya vivo. Ora il suo mito. Ora andava dai cola manavano, ne che non rigen che gini. Na sai na manya ta ya kora ka sai go, e kere ayare ko kora kana. Na sai no ale vivo. Como tigre me rodelia, yo antia ya andre ko rodelia, asen ke llega yao. Diamo. Bakwani wa tiro biela. Ngo kwana ngo kwa pani motali oyo ya bikinde. Ora nja ko ba tu ya kabere. Ora spora la mereria. Jego jina akara wa ngo tiro kwa chini kanisa. Akara na ngo ta wa chini siko. Oyo yo ko na mbonga mo biya. Dan ma ngo kwa ga kanisa na ngo kwa tiro. Utaka wantoka. Unataka kuondoka kama sio kuondoka. Ukisiko. Kabla mwenye kanisa na saa ni yeye gwacho kubwa na anaye gwacho kubwa. Akalo ko tamero mo ato ko tamako jisiko na kwa kanisa itani. Tamako jikwa nyora maguri ya maguri na bana magari na na maguri ya magana. Oyo kumi yani obo yani wana kadoro ale bi ko ko tamako jiko to ko kala kada mo ato mo na ko ko tai na ki. Aba ka to ga yaki na sa ya ro mo te e yu do diaro utuma na banto to ko kwana na ta ko lakini magori ya barabara sio tu sasa sa uchapa na babu kedo na kwa ni mara yani babu tu ala jesako kina ba ndu ba kwa ba ya mbele ga ke yo ke wa ga mbele ba ta ba ba ga mbele ba ga mo na ba ro ya ga mo na ni ta ne so na ni ne ma ga ko ni ba so iki etebe kati mo ngi ri mo cho ba ga mo ambu do ga mo ngi ri iki etebe mo ba ko to do mo ndo ya nya ba asiri mo ndo mo ta ma ne ki ba asiri la ki mo ta ma ri to ga ko to sen sanga ama wa na na ro cha sa yu mo ne ono ji atike ta ma no wa ga ga mo na ga ga to ya go a ro sa ro ya sa na ro ta ga to a to mo ko na ga me ri ya mo en chen ga go mo no na lo sira la vai ta ga to poi mo ko na le me ri se na le ka mo to mo ko na ga chio to via o ti ga na mo ga ko no mo ga na ra usa gi mo ko na ra se mo ko na ra se mo ko na ni gu mo ko na ni gu si ge pero que na ni mo so ti ni ta ga te ga na te ga na te mo ko na ni ta ga ni chio go sin to na ko ra avanti avanti la bati sarani na quanto se ne monta manye to kama te yo banto be so te ba ko sarani igual a lo muano muano ma boy e na yo pero muano ko igual lakini lo je ko uono ora iganga ka aki kan mo ko na kan muso timdina na te kiamuria ka aki la malaria ko la masaro no mucho musaba masaba manne kre kan se ko la masaro kre ni ndo ko la masaba ka aki muso timto ne na sa na tiga ko ende ungere bere mo bere na ebo ere na tiga bere ata mambundo ero bo bere me ya le ngere mbiya mo siamo na kidi poli ya English dieta la pamia tu tangor kwa Florence no me lo milito con kama ato lembo niño le baka ya lembo de Florence ya bolete na kita tokarangeria mbunde por mwaera ya aga toka ma to mwayende ko tulanfanere to ka ba mangana aba maraba mwabo na bamara mwabo tukagamba sana umuroyo mwabo kwana oruwago kwana na bamara bande barengo sempane tukagamba magana maya sana lakini rende okukwa mbunde tarenge mwizi tarenge kibago
ciare goitwa enchera itetu oetania amang'ana arenge bwoye twategerera tega iga igo twaroche naba ereka goida ng'a omonto kare bwoye nkumara bare n'abantu baye nore nsamuna torenge 22 ntogoteba ng'a 20 tigo toigwane n'abantu baitu ntogoteba tigo turang'ainiriri ase tutararochekaine lakini nabo nabegoika mwadiba mwekana n'omogima matuko makegera nimwete kugiranana igantebi makoyora n'oriokwanaga tigakwana amang'ana kabisa naragakora n'abagandi bakwanaga iga nabarabwe n'abakwana amang'ana kawaida amaya tido tuara mange mauna gukwana oyoite tembunde ndeta iyo muroche nsa ndeta iyo mumanyete lakini nyasaye kwetu nabagati na mumanyete kuya mana ziriba kuya mana waiwe bugwano kuya ana mwana ebumba tangirwa Tosekuru na tanto kuru Tosekuru na nerega ndo kuru Ono ko pagero matanga bon Yabu Sikara jambu na ngawali awakara mambu awakorera wambunde Juro. Sudah mulai akan dipulih lagi. Agar ramu. Kono, ayo muna baguano. Tiga ini, ayo muna baguano, orang kau payah baguano. Nabo kwa mimi ya mole. Keminya tete kora terani. Oro kyo wo visi wao, oro kya. Oro kyo wo visi wao, oro kya na bwa berwe. Oro kya yesa taraja, oro kya. Oro kya yesa taraja, oro kya na bwa berwe. Aki pole. Kore ya nena tega iga, kaya kore ya yendi asire tega. Ekene ntina bango kerete sana. Akago kira. Toka gabanere. Kora no muntu lengo myanje kenya tindaro borugu ayenda atero. Kora no muntu myeki aranje nango kerete. Nende nkego kinere. Ekitabu muju wasomera. Okomanuka isirini awasoma 10. Kapimo somire iyo. Utakiri 10. Elion karore kerogo kyo bonene kenene. Elion karora ekerogo kyo bonene. Ekenene ekerabu. Amonoyo geikaransete. Korwa asogo chubwaye. Ense na igoro bigatama. Naase abo tarorekana ase bakobera. Naende nkarora abakule abanene n'abake. Batene inase kerogo kyobo nene n'ekibuku kikaigorwa. Na ebuku ende ekaigorwa. Eyo nero ebuku y'obogima. Abakule bakagambibwa ase amang'ana arikire ime. Na arikire ase kibuku ekyo. Oreng'ana buno gokora kwabo kwarenge. Mwana yesa wakwe. Oyo minto yo pasta. Asa Maria tan korokera mensi kuchabeli.
mwana bwate ne fariji. Bwana asifiwe. Haleluya. Nchile kore ya mbunde na jeta kero mumuro mwabasirete mbunde na tuwale netia lirogoro kero tuwale nge tuwajete tuyorira ake seitugera atamba ake nabatebe tumutereri ngawa n'abanyamira ase njiri bone chingaki twaikirana konyora libageryo naende kerakora mang'ana mumuro mwaba agatoikera aria agatoikera njira aria agatotebikoera mondendero omwana oyo one sana omwana omonyomerete notwarengenera omatebi tato ndendero omwana oyo one omorende sana inche naye manyete omwana oyo bono nale gochigo kwana iga histori ya mbunda yaire yakorera yane abandi ngote bari buna oyo itete mbunda nka yagote gochigwoka nje nale goteba gokene nje no morandia nje nale goteba ngana kiale konyarekana nere mukeke mwanze kenene ngaro mu pastor ye elinda onjoke kuro bwite amanya kera amanya ngari ni buli nene yamwanya abantu kai ni gaite tabeli eno kumba atare kana nyasaye bono lende nale kubeka ngai gona nchiri ngende gochafuko nale kubeka naki abero ko gaitio konene lakini na nyasaye na watu mubili wakro yama akira koro asobutu bwese historia yae ndere twaye soma gusendere kwera takwaberwa kwabrukwa no ngao ko takwaberwa yo takwabro sinya saa akitakwaberwa yamono ntuli kwambira nikira mwana yo kugwa kwa yo sabana wana lende chenare kwana yetali anejo umorande ande kurwani wa apostole ariyo kurwa nsemo ya nyamira no tumubirango nale wajugata gukorera yane mwajete nkafeito bakirendera nya kinga kiye kirabokire nalinga nene tigatusabira abana baito n'abana baito nemirobirire yonsi n'abawe tugaswagati aya naro ngeke goliete tikewe etanyore nekemo eke golingereki mosese nugumona Jadi berarti terlalu jadi banyak kali. Terlalu banyak kali terlalu buang-buang ya. Tidak ada kunci. Pemenang dia umum dia ada cuaca. Tapi ni kalau korang ini tidak ada tahun dah. Itu juga baik. Itu betul pada terlalu umur kita. Kan suruh muka. Ayah, abu mana ujung aja. Ujung dia mereka maju aja. Kita jadi mereka mereka seorang. Dove veloce migrando umukira bargado ya de sumo ke chabera obo uchi matongo ko dusi akiri matonganya obo ye na uchakira na bogo ringa gasoro muranje na baba tango mune ko dole ko chama ne kan te mwa ko ko rana ko te na mune ne ko to ne ko 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 akira na je kandro na ibote keberes bone mune ko to mungo Ayo merisi mana kita nak okey, nanti kita merisi, ayo nanti ngaji kita merisi, asal kita tu nak jadi muda kan. Ayo nak kau, kita tu nak barangi. Oh, mana orang tuaca, kita ni tiap kuan. Oh, jadi macam sebab umur nanti. Nanya kerana koreka, ikan buat terbintu biber. Kita korang entah jemu, kita korang sah bahan nama ini bakar. Mama ni kami bisa besar. Umuro kabiri ya ro yo mwana yo kurwa umoto kuro ukana na ro no no muswati ya boko bubwati unyanya nchama no no nchoa ya hata musun na ro bana nacha na ro na manya kadira ngende kana ya baro mu jena ro ki bado tukangu ane kana nchi jeno mrandi lakini ndio ane kwa ni kwa mrandi umewaambi namba ko kubuata mbiya mono
Nilikushikia tu kwa sauti ngao nilikuwa mbali. Na kwa hiyo tenje na kuwa gambeka ya sawa koni. Na korera ya no mu wako yokwana. Ekene tikavyo kuwa ni. Abaradi ya tuwe tawa ngobisi kebe. Kwa. Utaru jesa ya no kumna nani. Okore yime ndumna manyinga ojija sonde mwesiye ngoko sasa. Ndoro na ndio sawa. Ekene hata na baba ngajukuna wakwa na ndio baba teza. Ngono ana nisia. Ngono wewe wako ulio Mate ginaro gumye mwana uliona. Abara abakonya onye umuchiyo gugunga isembunde ngabata banginda sita. Mbatato. Bunda kanyo kimona ringa sita chake. Ende sana. Ngono rogechi bangu. Mbatato kwa wangu sasa. Kimona mwana wangu sasa bebe. Ngono soko. Usina rania wangu sasa bebe. Ngono soko. Bwana ndio mwanadamu kama bwana. Njije kwa hata mimi niko na usuri sana. Ndama Akaratuwale nguvu na nomo unaone. Mtu wako wana kama mwanae. Na atakagoje. Nitatora kwanza. Lakini rende kanyorende abere bona abere. Ora na jona rengo gusara. Asubu atakwiri tari Yesu. Umugambi yo mukigo mukuru ngwanera buyasa. Mumo bako mwaboyo ukwana buyasa. Omo cyari bwakire kanisa ndoyo sinando so kyoko berukuru. Kwabore roke mama. Onyo re bwakire kanisa nando mukigo beta nando chintaro mubere nando bitonto ndoto waeri. Wakorire familia yao. Nyoro kwa njira pinga nchebano na abugato kina tore kina tiga yesu tiga pi ka ligera lima muka ruti kana ligera tu mangi kia banyorata si alichomeka aliisha ele sabukia ngaya kaera bano kabwa chiro kwa chiro ama wana mambo tuombote mana mambo tuombote te na batende ndaki tore ndo sararia abana marieta na ndo sararia chinga cheta situ muna mbere jebo mugiranga muna ayuko bwa teto yoka gurunda ko ari bagaria abo tabikwa na iba otera kuru nyaramba inko tato sana wana ko nore ko toro roga ari na ngo macho ngo murizi ngo na maro kasi injija sama pro abantu ngo kubari wana ngo garatuwa ngo to ko moja lialia na na ora bantu kurunga setu bako rusio mubero bacha kurusha umusubati wajire obekire Christian madinga mukorfu kamera mbara ametere promo amatuka makambo na kesa antaye maana ora yangu kai ama kweli ana ko de kinaro tako watu wote omo na bobo ve mutuga leo mbona sako mbona na gukora magana ringa na yo mari ori no karo no takwano no kwano mnora kwano odio para de ndio bia taje pia oro ke ngangame iko shida kwake kama iko na watoto hiyo watoto hakuna watoto bamba yote wana basta abariza barandu ara umarati ndio 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 basta unajua kwa nini Abineri anatokea wote mingi againe kwa mtonda kamarata akamotulitumo na rangi kia moita ororelia bari ba na abagambe bangwanira buya bagambye abaganji bakwa na sente egende gerarari endo ngokori gerarari yangere otaka kunyara na kokonya bwatera niga otora yangere bakokoreki wamenda watu mwene ngao mokuru senge kia sori ya Yesu umugaga tingwana mange njempasa ne mwere sora umwana yacha buone na achire paka wagambire na mbunde nabo danokie banguzi tukarua paka tukana nareke ikiduka kire mwinari abanja rukorera njoma ndege oranja kwa wakoma lakini njekundi gusaba anje kama tebia tubona gatio gusaba ndipatana ngonaro kama avira naenda paka mwanya ali asa kwera na nore matumesia korara na bibu yote yane na nora manyo bana abusubiria maine bukoro tena bega ngusto kwa kichia na bari tiaria
Nara kweli huyu. Sora sana. Ama gosa arabete no komenya kulia. Lakini naende mba uone na korera yane. Wono yanda madoria. Omara yakara kuchikora kanuma yataka jisa kutoka mjia. Wao kama soko kwa rago amejora korera yane ma ato mkwani. Ibona aya de wele korondo kwa kana okana titi ngati si ngati mutize lakini akora teki. Tumba rafuna mangi korayano na ngombereria amana bana balibara oga no morereria murenda na maguri na akora teki. Ena acha na njema mwe na njengo kwa na njema moja jama maguri na akora teki. No baba unora kwa na bari eta kuja saburi. Wa 89 murago wa 48. No bari sasa madawa haja ambara rago na bila buri njiraiga. Basa ndio kuna buru kwa sababu tu vitonda. Kama goli ya mvua tena mareni corona ya mvua tena ya jirmana. Oga ndio naleta. Basi anzabara kingo kwa sababu ndio mvua lete. Wako rangi hiyo jije kanisa tuligoja wana leo na corona haya lakini baba sababu sasa. Sasa ndio Yesu Kristo kwa na shora. Kwa sababu kwa na alamu ngo. Kwa ndio ngo. Gende kanisa genda pi. Umara baba asemere gaki. Sasa na hata alumo corona ina ruwa ne timba ni kwa murawa mino. Mbanye basubati ba mino ntoto mana omwana oni mu ajete nere na sigete dia mara ta wonte ya dia mbada ko nyara ta wona ko ara tinta mama pasta bagira de na bariga mana ko na bariga mangana na oto yang ada wana Parvanyo meta abana parvanyo meta kaiwal parvanyo meta kurwa kaiwe to swatwa mutu bana atuku bana kama waje abawa buka Asi. Ya, kono. Kono kwa. Ayo, kota mulu bukan mulu akuan. Nere samui anda akuan. Nakuja sama kwenda ikasifiwe. Tuwakira nyasutumbia mono sirinja tukonire tuachire sama tanga ya tata. Mono tuende tuachire sama de tankuru kufrida nchama buna moywa oyo mwana omuntu mbuto bwatu mwana farini nchakubwatia kuseseniwe abalandi efamily abatene ngeto mukurukano yo oba tezimbi ya mono Ujasema amango motonsole Asama rieta ngoro kujai Nesora Mwaka nero yo Nemo nesora Basta Njumo tata Oyosirire Tuara avere su kumira nere Sama tukata limacha Nomurako nganchite Nomurako ulipo ngakiresi Nyako nte mwana Nekiresi ingi miyatana abu Nekireta ideni Nama teitaka timbu ati nganye ngore ga sinkare ki mutome ingo mutomera imutomera miambiri yare gondevi aeno yone yarana ati tama tanga yango yanu usireta ndirete kando na ati tono musabara kumbera na maiti kambwa kibaka kanyora munaya abande itu enda mwane kama teitata ikima mtu mwa nereriye na achire mate na nakokora ande ni mwete nyumba ndero bora amote yaya tutumbo kiboro mate ande ya ngamote tate ngendo mo ja ngapara ndengere tigo ja ko bagendo meri amangana omo elito ngambite na tata ndengere tigo ja ko bagendo na kingo cha kokora muy bwana kyagera na igwete mba bwate differences abande ni jinto bwate differences nje to igwana ile
agankora kama kama te ibono tikangende kana senga ndana baibuli bane by the end of the next year onyole na raise Samuel Mbaye ingo genda uline gali ngo kole gaso angakere sinyandedi mwana ndugure shilingi 500 na lenge stadium ya Chisi na mutumira shilingi 500 kurwa mwite tata tana ko ngakera sini bakabona na nyore tena atutukire nyomba ko rengi haitire ngo teba pole wala kwa ndo hakora tahali kiame lakini bali ba mwite tena yabo ya sai na ro na moiwa na yo to kora yense no to ko yatiga na machini no to kora ki kwa yatiga ndio bon Mana yangu na tayari na mokea mbunga na mbunga mbona narara kaya mongo rimanye agara sentaman mongo na mwaga rusia warongo yako ana ngana maso mwana wae mongo nyo ko na bamura mu abo mbunga alwa ruchikasi wao kasi amura mu abo mbunga mongo kana ruro aro mo chego mongo na kwa ara tirisa abamura mu abo mbunga na mukanya wote Tangan juga terawih ke bidang dia sogo saba, anak sabo, soalnya ada cera. Aman na buat cinguru, umatong di guru nase, kita kerala. Nebidang nase cinggal jata, aman na buat meranda. Meruane dia itu, meruane dia ini ansi. Orang iga kanye cindo orang iga sete badeke ta tarora ba komanye tena ba ta komanye ti ba ta sore bon sina ba o onena buye meganda ayo si kwanya bande te kero kyo mando ntorora mange bora kiri kitari ri ko ira biyo wa ta kwao lora ba ta komanye ti ba komanye ti ba ta sore tato maneno viene ganda oro che tu hai kere indo oro vie se na rogo to nyuga tunto banyeti makweria ayo mwana ya tata na kwarenge una kama tu tata esere tu metie por me ko era to kana korora nganeli che se tu akina to kama yo ejine ki se ni kia mentire Chiara che se mi chiama, mentre chiarire, avanda sopove. Quando vai in meglio, tato manene viene andare a ti come chioria, o muanoria tiga. Mokuno virengere rione ki in korochi nagari, o si vuole chimbu chiovo saitani, o le che chimbu chiovo nyasa sommo veroye, siamo qua bota coera. Atene niyo machoyo munda bwatoru manana buyana ganda kwaro yore batigire magaga amana mwanya ngabwengi manoro jimne indereti ige kumetie bikomenya mwadi akalide manana buyana ganda na konya na sema ili kwa ingule asomo basoyo tara munanya antete atentara ambari keri yo menta tio keri misuri yari ko wedera so bwanja duwe so kere so yoro babia wana ndu toli kwenye wakwana oyo taro chiti gache kuerora ondole na mamura na moiseke e paso ni mwara yene ngaya chire kosena randa ba so mi tinto ko manya kosena bora bana chanerete kosena sumene yana rare kona chachinyama
Kichunchu tuarengo. Nyasaye narengo. Wabana chaneto riende. Lakini moikoro igorore. Onumere garenda teno kora kwa eneri ayere kabo. Nyasaye ora manyamba koraye. Njo ngotari omongino yatiga. Omongino yo. Kebungo kera na tera na ende gari kaburo. Enkane yoba ina. Omongura ngai omo sato ngai tense yama. Omongina omowe. Ale to gotabo. Ekiagala bakara osio saria. Ibakara osio saria. Osio maraga do mariri ga tu omongina ngai Motene ni omo. Omongino wano machiro yomuno tigara. Igo tigara igoro ya amono mwano ojo tigara nketibo mayoti. Ede tuecha oke. Na mwari soni. Kesongo mwari soni. Mora ngeri. Esemo chiyo wano tigaire. Osekera iru. Oreiro ese mucho para un mito aquí me abana vaya buya. Patani na ikuba. Ona ma sera ikeire. Vanyori robo kamu. Wana nyamosi. Kerongo nyamo yuwete. Aba muda bara kerongo chiyo muda manene. Abwa kesitari ngimana wana bamuaro. Kerongo chiyo barango. Mamurora manene mwaro abate sitaringi acha tiomo tioyo wosenove to sakara rwengejeye akara kisese kitamena manyinga mwanya watu manyama montolo nere ogokora iga tabia chagete bono korira mangi bono wana kete Suarez Suarez siata kete bono nere tanga tabo abo mumuru okare gokora iga na eba yani nare takibese tonga wo nkigo kora kende na inumu asira karibi kageri nyasaba ire omwana we bakora kago se mwana oseniki ereba natamanyeti igakagete naruo yero mo kigoseboka oteneke nabora kide nyasaye na kiroke na kodi ejangoro kumere ni nyangweso wana ko basirogoro karogoro eda nyachaki oike asakuru kuote no ango tikokira yanka nyara manganaye onuwa kana na abaro mwango na nguri ngana iwanka nyaro ngoro kende kwa rede kara ede jetingo twana kende na monto morochi nyasaye na morochi ekiagara nyasaye dero toge to rumo na enda bamuda kamo kina baba chaka ngo sae weno bija tamo saria magoria ino abai seke mwe nigere dikirani maneri gorio ameteke so komana mari so komana mawaka iri gori Tigada ara tigera iwo Voy a hacer el uso de la brava ¿dónde? Kufanya kisa peke yake.
salama. Brian.
Ndiamono naintu otwalibaga kuna chikasimu kya bunda oralire abana baninto barabora abapatiri yanda sengincho mwana yo ninto kwa manchete bende nyasawo mwanchire mono otobwa paka ntara kwana kende Mutaseria ya Kristo na kwa ndiamo le nan ndiamo na senje yewe ikaseri tukeri tuneti kasi mjambunde watoli no mojano manene lakini tiwatotigero manene na eruma nyitoko mu asa mari tangoro kudamari keru ondo nyakundi mo ngino yangu Yesu na eruma mama oyi mwa Yang mana tiba tu saya orang ni Wah ini nane. Asal maria tanggal lebih tu di sini wantan. Koru basi ada masuk ni kasih ni ane siret. Kolenda awak koleta awak tiga nyasa awak bere. Ya bere bisa tu kemuanya bantu. Lagi ni asal nyasa oleh orang bere bisa. Lakini esera onyole mayo igachandegete igakonyakweroma omwana omintero timokire gatimowete lakini yaro bana gasusuro kiaye nerobete nyasaye olio motongete nande naro marantera makoli yare gesakwete ntubona ntokumeti etomogokerete nero nyore gana gogete njediete nkoro kujesibuke mundu awesa eso koizerusa itombo atinwe yongoine wamwaba yare moise kana ite kaboye kwomomura ntutu ayana ndingambu yamba nonteri konyadia ere nare tonyasa nande ndete cyanda ere motugere nyasa intu ero kiala ere biye kanya go tare bitepara nabana batanga no Biama na itu tikapira na leo kwa mtu yori tukoria lero ngambi yama na itu asenye ndio go tonyorera di bagere digarike tore eka itu pita itu bichoisi oye bwantori korubasi musura oye bwomo minandege ndege oyo ware makobati umwaru barongo pore tikasi mtiane aso gosire ni go mwancho amana abana bali bambunde pore sana asenye jo gosire ni mutatu nino oyo no mwalimu tu asiriri mwalimu bwenyencho ekere mama asirete igare bocha naga yuma bateria ba musoro ngante no mwalimu wakaberesi nande nonye n'abantu batiko muri eriye nyenje sobete nga nonye ne mbure kere tuete yanyo koronga nira koiruka gora kadi batatansi nga igo twasiri yo mwalimu bwenyenjo aseke noreke iga lakini nare ko bateria asichinga kichabono kama semeli Yesu Kristo nga Yesu Kristo nero gotomugora bya magumaito umwana wonyito nabale ngo mwalimu byenze tare ngo mwalimu onyasaye mwanya ndibyare ngo mwalimu onyasaye anga umwana wonyito nigakwa egosita Bona nonyo goso kwa yari bya soka asense bona niyo kwa beyo bosa
ntungo kwanira igo mwana onye bona ore sanduki ali ntowo sikieni kebitu ale korora ale na inje ekero to abo bosubiese ngaki tora akugose nigo togo muna abantu bense bose nigo togo muna abantu bamesemere tinyasaye kasi ni yani enda se nyumba ya nyasaye nyumba ya nyasaye igegwa to bosonia ensete yo yani nsete yo kwa amo muronde ensere nyo kwa bosonia nyo bosadia lakini yakarera se nyumba ya nyasaye ni yako komenda kise nyo bona muna gwa tikire nkelia na yo mungina na yo mugaka bona kwa be kire tianga ibere maseme nyasaye ne rora ko nwana abana gwatire ne rora ko ro tunziro engiyora nyara ko bago kiniri abana bawo mbiyamona wami tona bakoni ndo irga bia jasa maria tengo ko Dominic nyama yalo ya kundinde ruwo mong no ro kwana na ko bateni family fore ya sai na re ngoy karaya ko bang ne kara ko kan na na batire nanje tigaba ko ngo ro bia maria tango ko tong yo na kundi mong no ro ya mama ana ne ro tigaire bieka wono no de gwa te go ikaranta no de gwa te kero mbundara ali na kile tiga go oso de kile kurwo bibiye go te ba kile gyo sikia laire to te ngambi ya ma na yo sikia do nga bibiye go te ba mia moja asaburi 133 nga awanta buya anda mugamenya ba gorteki bai bwana ile na kile ko go se na yo mukubu ngo kare go sikumina ni mugaka na kile ko go se ga na yo onye gerasi ni ko nya sore mbunde limo muru mwara sira imunyo le tai ke tensa kan si meranga ngoko gera ko mo ko chura gera ganara na ba mo ko to gara gera itu ko yo mai to gara gera na ta ba kan ko buan goiga ko de tin saga e tinyanya ngama ma to ko kuan akara anga agate amadi aya aero ko ba tuwa tuwa mu tensi anga ba ko lakini ai ko to mo esimo ke te ga taiga agate wa tinga ko ba kuan buan goiga usingolia meta guapa wana gakinya saa kigato kode twins entro rindo bitara kwa na ta kwa mangana ya mbu ngaki entu to unchoke ostonye garasi ni kuru stwalende wale family ngima ongo batigera na omana ngola munaimo na yimo atena ko ni na ndira ona geta para de kimira na kemo ona rengo kwa kwa akale ke ni na kia lindo ke ni re ko ngia erete go sabato wana ni mo te gira ni sa no mo me mo tu wana ni mo ko tatirinde saurinde akio oja ayoga ento aki into kali ke kereko biyama zamana nanje na riva Inchani ronde kasi ya Flores, mano minta na ina Flores, kibara ram. Sasa marita sabu yo pento kwa kile sanga, okio sanga. Wana lende ay kasi yangu kwa turu abana wa mwaburu. Tana ni asabu suao. Nero la kopiere. Mwanya bantu ta ko buela ko bwana sae ko gera ama sawan sipi ama sawan kuna ro ko be ka sina sae ege nya sa ko bua tusi akwai se no ngai ege ako buere aso no sige ya ro mo ka be ko aka ro mo wa ro o me ro mo ki mo ta ko na re mo ai ga so do amo o no sawan sa ko bua tusi ndi ama na so ko ngari Diawana chembo inkorokwa oya kundi ubumo mnori nyangweso bona ma kweli ya kasini tunaba alama kon ebuya bataba sekretari Exodus asogo chika wagatano na limo yego tebanga tuita don't kill korusio ngo montororo mbobe nekebe na indekebe akanana bamu abo muna mwanya abantu aho wata weaknesses cyae ya saya aga ne cyo monta menye
ama kweli yenso kama nyora ya kawaida. Wana wama wana na saka ama taro na kutabu mawapa anto wase ito wakala awa na kai no mwalimu kare waterio tai mondo make no mondo manana ado no baete ai mo mondo je giri ako genda ne na wa so gato bia na ro te baiga ko nyoro yo mina wa ile mwati baisi moye bilengere dunia. Don't mislead somebody. Ekero uwe sirio monto uziwe bilia wakora wako bale. Mwana bantu bali muna wano moku anga aga mwa wekira amaruwe amoyo ime mwa salidi moku rageria bantu wanya saa. Siku moja na wewe toka naye tora seke gambero oro tugwa bantu wa salidi muna wangani. Wama wo mito iganje to monto ko moira uchi muri gatanje to monto ko materi mangana na tukara sa to tiene chere na kia. Wango igamo mo umerana onye turku mwa maro tanga tokora sai na kanda iga ndigi esengo genda uchi. Namba yubere. Narali sakarari ikire ngaba kungumbata to bali. Mwara. Wana nayo kugurama ni motaka gesona agwata to bara isa baso ko ruo so ya ko ngai to be. Nayo ruo ko mowe kerese. Na kitowa teberanga muno sari enkayo monto. Nayo ruo ya para ki. Ruo sari. Kiriwa teruwa para tungi twice. Para ne kiri wa chagenda uchimoni. Mto ko manyaro muna ko boli eri la kindende. Na watu wadani ko tebanga nyasasa ni mo no ruo tigara. Aka ikise mno ngaini. Tuna otora manaye wana wa mito wenkeye. Mtobe to shauriana muna to shauriana batambe. Na makweli ga akire tali monto wanja ngantu alenga amuso de na retu akira. Aya na mangana Nyasaye igatutigire Nyasaye tusabire nke tusaba sengenjo weko mwere Nyasaye ngambu ya mano umutungi umiyata Nyasaye biyamani kero watoiro moyo wabosa biyamani kero watukira siri tukeri na to ikira senke asoyo mintaradi tuamanyire ama tukamwanya abantu nayo nyamanyete naendo kurara kwa nayo kumanyete abatigaira bana ba minta senke babasabire visiono morembe akoro wendera to kubera asa na gosemania na goteberania ore tu mwikumi hagati yabo ilindu bya bwa bora kana senke na enda bana ba minto bana chiki na yo kwenda se nyumba yao ikiagala no chisemi no ngai nikire ikira abarae ba chokoro wendo rwa ba senke egara ba wende ko baba na baiguru pero to ku bwa bwa butigara siri tra kisumo tori amen. Awantua Panyasaye na indaba yominto paremu oyore sandu kibono iga karuchi na twaro asingi de chingaki wande biringa pate bi je dariok otatiga ikinale mu jibotiga sinke vamos abo nyamu na igule kwa bebu kama ngana mangi sana toro sage kuera yasa na bwate ngi tunai igie gerete agutigirete moyo eko gera kigia agutigirete moyo gekorango egere ekena yura rugo gusienze una ba minto ba kunya kogenda naye igiete dia urisomu una ba ida veridia ya sama yetencho ondo yo bontol mama nero mukogoti omwabo barongo kinaba tijera utigama kabase nkeye kene bwato bokon makuna mangale lakini ende ikinale mji bukwana nkore titowa makomuno towa makomuno na yoroba kumbeka na yatwaro motora bateninga ki ekeneke omobeno yogo teninga so paka no ne kero le bobe ogo teninga aure muya asinge jago aro chungwa de kende bufuko urita okon na inde na bua bora bang
naye una wami to akwana naye kero ko koraigo e kero ko ya ko sege to yo mi no ya sama we na buo te ko o yo mi no mo te vi kire kebe ya sante amukune amuchenji kuwa hekebe choyo ye wonto amande Vediamo, diciamo che tanto amico con noi non sai cosa sei, tombo basi, ovviamente cazzo ne hanno. E vado qua, andiamo, guarda che dentro iega, ma come guarda non è tronco. E quindi a te va che sta cupetta di nuovo semi, ni come così là. Corrende che nuovo semi, ni come ancora chi, dove è cocoro. Non ricordo ni devo cambi, va rindiamo. Biyamana bagambi baria ekero to mira na ga ige mere mere mu akora saba sim amanyete ekero monta akorira maya tige mere mo yaye yauro kyu buya bwa akorire ki bwa akorire ono Florence ala beiri bonde ta gocha story agenda sari ta chi nyasaye tare ngandi tama atamanya timuna bonde akorite ki asirete bonde nyasaye na amanyete ayo sipito kuana emere ya mwana bantu nere go senna nde yakoraki tusare yasawito twakwira ne irimbi yamona kwararire umwana omuntu mbondo rari tawo cha seni turagenda sare kwamanyiro korara kwaye nkogo geti amate yasawito samenyete kenyore keiga osirire yasawito amate bwate birengere rive ekiagera oyo kore tanya sai ayenoira neri mu ntumo ya wandu tutana ari koira neri oya bwa abo kore kane otigire abana baye otigire na abachoko otigire no mu nginoye asai twari ko mabeka sama bakao abana bamwabo na ntumo na bayi tuichane te kiagera konyana roro emere mare bakora zo bwe kubwensi ya sai to bana teyo twari basaba ngende kore nyinke yuno kore nichinka chinde chibata makweri bunayaiga nekero turakora umuyigo uyu uye bwabo kore kame menye leta ya Yesu Kristo moritu Ndio mama asiya bamrawa mao watu asiga ibaswa twa mao mbunda kama na waibaya kujenzi turakayo kwanza ni ndugu na kana hatu sangre ngori tukore toi karansi kadua sangre tu ago toi karansi ne tokoro ko rando ko sinya karantu alani to woto ente amate ambunde barwata mani tu mani karatu ago de mero to magana na ne chinkwa wano na bana ko ago asawa sarala konan rolan jutgeira na wana nanu mana pina vera ngarikana tabu atiken wano ko wa chakorera ko ra go ko yawana ko roki morentara agar ngurul ma kalentri ne tono karawani karma kabogoi eginda ade re wiki ne wiki chinde ga to ago re sikre karato boki wano abana ko sabato sala musanga de ngo Tiada sar. Bojano mutongi tata nyasal ngode goroma. Piyamana sing je ulo awe ngade ko kisawan tabao. Piyamana sing je nyangi ambunde ngade ko ben tare ruas singa gech. Tata nande kerato ko sawu nunga mawe to ne buka sing cho. Yo ko rusel ngori mochan. Otora vitra suya so kisto mawali. Kono nabana ko sandere ngori. Jangan kerja moina, ada bawa ke, wala ko jakra ani ga natara ko tega, mure ke ga, jakra ni ko sin te sa gra ke, tal ro, jeno la jamo ga ga bema, mo ga ya ko gra ko tega ni tai, mo ga ga bema, kara boren. Kama Wala kambo mana woka gani Umari tawon Kaya muka marah sila ma Tengok Coba ini
banda mawe tu cinta sana kalau kau nama orang tu. Dia buat kali sebab pasang gini. Salah tiga. Tengok. Berapa? Kalau gua nggak mau. Berapa? Saya ni mungkin ada ni sebab nama dah kira abu lah. Ini juga mana? Berapa? Berapa nak kaya? Berapa nak ini nato sana? Berapa? Imo kaya? Pangin apa? Berapa? Tahu mana orang ini perlu zaman? Berapa? Kerana berapa? Nak tahu berapa? Ini dah tiga ini mana? Berapa orang tu lagi lagi? Berapa? Sansa. Berapa? Mana kan ada. Mana orang tu kalau ada tu ya, tu macam tu kan. Berapa? Kumpulan tu ada tu bukan mana kita mukai. Tahu ke mana? Berapa? Awak ni faham? Tahu ke mana? Berapa? Orang tu berada di sana pergi ayah lagi. Malam tu saya mana tu kita nak pergi ayah. Tunggu. Mana entah mana. Sansa. Mana kan? Entah kau saya. Tunggu terang mana ayo. Biasa. Mereka, kita, berapa? Kalau orang itu sekian, orang beri mulut, berapa? Itu masih sekian, berapa? Ono, taruh lor. Wambai tembang di rumah. Rumah. Aida rumah kata ni family, na balik simbala. Banyak dirasa. Dia mana? Mana buat jatuh tak tu kau umur beri buaya. Dia mana sah, aja kat sah kau. Oh no, ekor aku punya tinggal sama pada mana yang tu tinggal itu sah. Aman apa yang mungkin saya macam sih. Nengana ada ribu ekor. Sah kalau buat aku ada, kita pernah dapat mereka. No boleh, okey aja. Aku yang tu. Oh no. Murandi ada orang kalau antara awal sinahan, tiang gandu berbatum kan awasnya kiri, berbatum muncul aja, berbaring tiba kerja, ember ya wanai tiba ko awal anda ko berbaring muncul aja, cuy, sekarang muncul naya lah, wah, itu aja gue di mana lagi, malah muncul sih kiri. Jasa mana ni pun, bawa anika, mau nari, zoko anari ke ono, Indo jam makan ayah bang tu, mana tu kau kaya anda, ada ke kau
onyendi yare nge ngabantu umuntu kwethu nomuntu omonene kangaba ikirenza yani orio umanyikanire kuchimuini lakini oyo zire deo mate no morai nero kulikaba ndabale keti ojagero utu ojamu ziondeki maybe na mwabere te kura kerongo kabera siga iga ekagala ka morai wana talia abori guzibare baada banga bano tuli mekutana mena bo lakini baje bate ko to bori chikura ngoja bale na ande ko to saba indo banene abantu abatoleka abamuleka inu mogolika abantu inu abakupo ono balinga ndokeno mugambira ngobole abantu ambaje ora eri ene yawo umwe muziyeno wale umujumba no wale lakini tiwe dino ne tukio ni mwe muziye kwa mendege ndeke osomo jumba eri ene yawo ngoja baba ne jiro liga ko tuminyo karaba yo ngati tubata jikura tiga ngole omuntu ntomago jaga iga nale pati muma de burizi boya ga bara siga iga ero ntomago ja nangero ngoli na ba mora moinali ongane bese ndio devinga omongino iga ga tiga ire anya ko rana ne sabuni ndere na tanga sidi oja na wa de mangana mange ameri baya anuru rai yama Kwana akor Wilfred nyambane ndoyo Daniel nyamuraka oyo raire sokoro yana ngeke bundu liyetaride kenevo wangu igatarajiro tunyora twale korokana nga tuwano basokoro yano ralire tukorokana nga tuwano bunanda na KWSimi korumumbu omwana olika korukunya kundi Wilfred oyo yana kumutaru iganta biringa itore live umenye tinga nesenge njo yaba otabiro otoralire nando rure ngora ya gochumo chiyo tabire makoro ya ne pole asaya banyolire nyasayo manyete nando bumale mbolinga omuntu noro babateba nga if you kill by the sword you will also be killed by the same sword igo bagine tena onyogo goitoyo minuno moyo na yo moyo ina roko goita tadirige na omoyo no roko goita igo tiganti gerago iga atumire rambi ya shilingi 1500 mbona bekere simile ongo tirusinde kiswa setile biawana biamono ichaso gokora buno morando gweri ituko inyangi asokoro ya itombunde airiga pia wono baki mware wanja sokoro iga tosabe bataje point 8 kai sana kilo kusiga tosabe edita kai point baki kwa minuto nasa baki matagera sokoro mware irko bomo chata ko kula ko tosabe omo chanu ka tanya sai Wai kirange no maelio. Ne kerotoga koroga sabako maelio tuamanya nungu wanja kuwa ongo koreke. Korugua koreka ni teigoro na ende na koreka sensei. Asiri korea Kristo mbogo ito. Komedenya sai tata. Una pasta sabire igo. Una kiyo maelio. No ike kobori unga ikweli mbune nyangau. Nya sai tata. Baribe tempure so bisi. Ngolo kangara so mo pasayoro. Nyasaye tata umunyamabera. Tigaba bantu wangu ni nyasaye walende. Na wali sikalomoko enda mwana nyasaye. Na bagambi boito yako bae gaskia nkongu. Batewi ngarebe le tembunde. Nani nyasaye tata. Kamu mo bisi walia. Wo bisi tuko. Bae tane. Bate wane ngana takikie to baita bunda amina.
mono sana. Mkaje tomo Mauricio somera mananari kila kitabu ya Zaburi 19 Mungu 13. Ndio mono sana. Zaburi 19 Mungu 13. Uhwa kiningana sauti ya kwana uocha tene na uocha sore ekera to gukoro mukutano wega. Ontangenje umusumbu. Zaburi 19 fungu la 13 cha kera 12 nimo uranyare kumanya amo mochaye ine bibi ko boriga nimo gose uranyare kumanya mamochaye omonene nimo gose uranyare kumanya mamochaye omonene inchene korwase ama mochane abisekanete Uriye wateba ningo gose uranyare kumanyama mochaye onye goko manyama mochao urere Nyasaye agochene koro yao erina koro kelie tupasamana na abisekanete arorekane yamara wana Nyasaye kero kedi unabuacha ayo manyetama mochao uko bori ko batigera kero kenda ayo manyetama mochao uko bori ko batigera nyore kwa manyirama mochao tumorere Nyasaye sauti oyo irabo kuana manganaye ekero konyora akorire binte binde togo somoko gani kwa Daudi tagwenere toyota kubikua se Biblia ne binta abeto gukora kurenda akamanyama mochaye ekeranya anyauro kia somo nene Daudi atakurikisha kitabu kia Zaburi muno akaberwa mamochaye ons nagata kudumuna watela ontangenje umusumbu na inte na wana kwa sababu masangere kama wala naye Nyasaye tange toto mwakobo kora manara mage Daudi nira korena Nyasaye tange na inte na wana kwa sababu masangere kana naye Nyasaye tange to kora mage unaya bete sintoga to bitigero binga mbere to bitigero bigendera ko ngambera Nyasaye tange abantu monzi akoro kwa ino robeleta yimya yori nimbe ntali noko mocha dirali Nyasaye nonkore ntali noko mocha nimbe omosibole korwase ogosaria okonene eyombo omosibole korwase ogosari komonene ine nagwatika nonyare komanyama mochao naboko manyama mochao orere Nyasaye bobisi akwabere yabyo sabato kigokora na gokore kinguru nyore to mwata mamocho na tosaba na tokwere na tora akwane nyore nturi itibi bebya ito yali na intuga sabato ito agoko bakwabosa tiga Nyasaye konye na ayo manyama mochao na ayo binti bibyawo na ayo byoroke Daudi gakongo kiasa kitabu bya Zaburi agakora rogendo akaokia mamochaye osibuo monene no monene akamwabira ekagera tauti akalikwe Biblia togo soma boro na intu wono tutikaretie kerekemo amarika ito kerana manyira mamochane ndari kwara akese kitabu kyaigoro no nyare ko mamochao nyakoro mwiti no manyite no mwiti ore onye ko ro maro no manyite no maro diore onye ko manyite ngo korore bintu no manyite onye nyomo ya to yesigetie no manyite one kero kwa manyira mamochao Nyasaye gweka kwarenge korera haleluya mo baba ngasokoragire mo baba ngasogotindia mo baba ngasokukwana makana makamu anonya ale ko manyama mochao abana baruni bagakora mamochabo ekero nabyu bakamanya Anania na Sabira bagakora mamochabo engati yanu ama muntu bagakora mamochabo bakamanyekana anonya ale ko manyama mochao ira na sera kodi obisi yao origereria mamochao wewe uri na Nyasaye nyabiri naende Nyasaye na babu kwabera haleluya
mama chao to kanyumo badia gotebi gotorambe mama chao to kanyumo pastor tenene bosia ko rande yike buro amanya ko gotenga no maro byo sumo bontiore aya manyama mama chao ore nyasaye wetera sembundo yobeire samoni obeire kurandio konene buna maradwa mchimo go chonsi obeire samoni yogo tote bitomanya mama chaito tonore nyasaye atotorwa sote Daudi samsini na moja vigungo vitatu akamanya gotebana nyasaye na amanyire bibe byane bone bibe bibe sakonyira sege susuo Daudi akarira akaberwa na inche Daudi obono dere na ari gusabera oyore moyo taratweka mo ore romo nene akwabera mamo chao haleluya wa nyasaye na kibone kibugo kirija kyo mwari cyaba tebo mu kianda na kiego teba kuna barandi bagatwanire to bakwana ngo bari maminja nebuku nechinga kichuka chokona oyakwana kechugo gete oyakwana bibuya umurandikia inye bibungo kianda ngo yare ngo bateba yamananaya zasome yugo bunego kobra nigere buya kobere kubwa oyomo ama iko niga bateba na nigere buya kubwa kobomo ntoyomo ekiagera mbanyore ngeria engiya ase emirimo yabo ekiagera kera abantu bari bakuru batatu bagotara ngokonya na bari birengererio nonye neke bikyarenge go Jakoba ingana rigi yako bari yarengo wana muna busia tuwarengo mukarani twabata mu chairman twabata murani tokona koborani wari mutigiro munyakero gobweka ngokenyararenge igongeke umuntu raje kweka ona isolated ole quarantine gete ingero koma joko nene nakiatela oyo mokarawe batema oyo mokara niko seka kule oyo ndo namogororokia ni nakomogororokia kolendo bobe no gwayo oria orebwieka ekera kolendo bobe no gwayo ayorebwieka orwarete ogokukemunu ochandegete ogokukemunu Turikuaura, turigoteba. Wana bakumwe juao, nanda kala monta maeno raja bieka, nanda manana okonyora mugasoka na ya bieka, nanda mona tigaro kubori asetore. Okora. No tayo komogororokia. Abantu babere kubarairamo. Abantu babere kubaramo. Mbaigwe liberera. Korende nakyoyomo arakora igwe liberera kari kweka nakyoyomo arakora igwe liberera kari kweka aina mangana yaga kwajirwa Biblia rende ayina ro mwanya igwa nanje tiganga tayibono onye kuna cyo muntu rayo kweka onye tora manyora Yesu Kristo igora ya kweka igora senetado ekera kwa manyora Yesu Kristo asoire me yao obugo ni babo komoro bona nchana ro sabere nkeyenga na ni bagende na ko babuka barete Yesu Kristo asenka yabo ababuhera haleluya onye babo musaba renga abaiti baberetwe onye babo Daudi abatogo soma baitete babo uria baberetwe wana gento kibuta bonitomonto nekebeke ligitali kwangameka anaponde bosin na kikioka kiro echukumwe kenene baba nani anasabira bakaorukie bibe byabo bakamanyekana n'abantu bande bakaorukie bibe byabo bakamanyekana denda yerende ntware korukie bibe byito torukia mama taita somo nene kumurira asekene twabewe ebibe byabo bisi orarere nyasa kwabere nebyo olijabarandia obatebi na yabo kwanu nanya ikiramete nkanyakora asobobe olera asabarandi so ekebiki abantu abange okyangana asabantu abange na igoro nigego itaba use na bogo nchoka oba ndo burandi kuno gutokora ndikanisa kwamwe testimony na arenge iga kuna nagenda matanga ketari mukibura awe semogete Omusacha getagatene nagatebana nilikuwa ninafanya ABCD ono ngatiga nonde memwa Yesu na nje mukore ntirerega ekede kiamo basokano kiryogo korota manyekanetu kerere ekede kiamo basokano kwalete publicly na ndekeroche kaine
kioro kia sarabu enda somo nene urera kwabere elindu na bali bata bana nange sakungea kororekana kimwanya bantu ongea kororekana lakini ime ya Yesu Kristo omonto kale rire asomo maene bole une sawale rete olenge gocha gosira nyasaka maroromo ama abera akacha kutwali sakunonyegera tabande. Ukweli wa mambo Mungu usikia kilio cha watu. Lakini hayo mambo kuhukumia koragereja. Lakini tora manyama mocha haya manyene. Musa ta manyikuru nobyaye. Agetia yikokero muntu tigetia senetari ya Yesu Kristo. Haleluya. Njenare ko manyama mochane kinga kitine njenare ko morera. Mbunda aba testimony asugo gimagwana. Neba abantu mbayiro mu ikone, neba abantu mbayito mu beroyo, akini mu ikoro, oro sinyete mwanya abantu. Bataita sasa nike. Bali ndaba kusabere familia, obotoerebu na omore. Mbarenga. Moro kina magane ngoma ye. Nani mamenye no morebe, mamenye no obotoerebu asugo manene. To okaso sana. Kasaba saba. Wa, ngontura agenda. Abarandi bamete kingongo cyose nkibo cyogaiga. Nonyeno mu rutuko rawo kutano gaiga igarangere tinga tote tokoro saba. Nande ntura watu akole tebuna abarandi tokoro saba. Abarandi ba kingongo cyonsi. Ntugocha, wono nturo morandi. Wono tikagocha bunekorera. Wono tikagocha bunekanisa. Wono ntuno musombo nyasaye oyo kwabeke irugo utwa egeko geramba nanosi akwariwe lakini tuseme na gwetera mbunde abange tonjo kera twikero basemeri wakare nakara. Haleluya bana wa nyasaye. Ine kerere ya mwisho abya tebeto mu rotinga biki esako ne mulega tuwe kale togo sisibigo na mama gena gatua maporogoko elindu na ntutole nyasaye sekene na aba barabuyo nyasaye kata abange susulo bwango inga aba abira mama chabo batakurwe testimony aseke walikegocha ne kikera kikoboro. Haleluya bana wa nyasaye. Twese kogenda mu ngwetani nyasaye naende abatora akore bibe mono barandi onde naro balise bekanisa mbayoga naro romo gaka katano kukigoi namaloraga gosega choro sogen naro romo lisi motaro mokuwa kurwa na amarora balisi bo monene all official leaders balitokora ekanisa abantu kemoika balitokora abantu kemoika official leaders bekanise elinde tolele kuna Daudi abetokorera obo ontoka gokaboko nene Daudi oise gotigara aga bo risio bekero kaboko bwe kanisa niralina bole maminja na nyasaye. Igo minute mo katekist ko ya ntuo to chorire kora umuntu kemuika abantu korana timba maite kibagokora abantu korana espekanza timba maite kibagokora lakini nyasaye ndio bimanyana balisi abana bapasta bakabogorya maboka ino bakabogorya abati bakabogorya abaiti bakabogorya abatumani bakabogorya abarogi bakabogorya abatumutsi sumo akabogorya mapa manya kayo na abantu abana otamanye kibagokora efamilia ni mchugo wana pera kanisa familia yabo rumanjwa walisibo manene mwangi alisema vieke nyorege tufanye sako na tukaombe. And that is what he says. Mokale kotinale bio kotigale ta yando ko sababu aona ko ibuekane baisani amarisimo manene woro ego tomo beketene yobo boy inura gango mutioyo so tigale ni tabu kiriko mande kyote ngomo te ko na timu tina ama ali ko na nye mungu ba ne ero ko temo muto yuno seboke ya saba onchole ni ba yobu ya aba ene meri ko ko grace ene meri fata gora kona sere jumandi nekisa getega mono kangana ategerera nyasaye ke mungere kanisa yakalo gyotabana mungu awape neema ya maabira neema yo
nero ntenare kutabere nkeye abaoncherero byabuaye ababiri bibiri cy'umwanya abantu babonandi kunyarekana Mungu awe na uwezo wa kuwasamea wadisipomone basomba bomone mutarakora umumwese mura turage ko cyase nyasaye mu Rwanda kwaye mukore bari batari mbari nabo nande to sakuguma nande kabiri kenyure akinya saatu abe pia so Rwanda kwaye abantu kamenya no morem oba so nyombo sinyo so yaga yuwa ko motara tena bwana mbu andike siri bateni kito pale nyasaye atonye nkeye atonye mwenye n'abagambi baito bere mu bako ane mekono kubaba lisya batonekera maboko kuraba antokemoika otamatike tobaba kora na pa uje gwete da ucho sabakwaye ayiwe nkayo mugaka mbonde asiri etaria Kristo mabogire ngakye opolisia omukatike skoro kansa yakatu nkemugaka bakoigo sukaboshi ngane tiyo morisi ya kansa ya PhD na arora se program unde bien juro kansa ya PhD esto ko kama Protestant churches sukaboshi motombo na sana ngane tiyo morisi ya arora se kansa ya Adventista umo ko ka Seventh Day Adventist Church ngaya sukaboshi denomination yendenere ne biresiko denomination yendenere ne biresiko bila mwana abarisi abekere family tomeka marunse na abarisi abekere bago saba nyasako Rwanda kwaye okuna kuo twaliyeteirana we pray for it egekogera egetamke murangira sabure nerena nishina tani bungo bibere ayinya saba orokeire bayakorere rutuki kurunda yari sekanete mwenye tigere nyasaye ayakorere rutuki bwe pamonyene okuna kukiala ngekerere kama tangaya una abarisi abatoto beka marunse ntwe togo kana kinengo cyento abarisi abakorogo saba una tikira kire bago kora batarema family nyasaye korero Rwanda kwaye elinde anyama akware ngego chabo chicha ona maya chiche asibita ya Kristo boborinto njenare ko sabama akwache bwana nare ko sabanga metanda menteke yonare ko sabanga tene neema ya Mungu isiti kuwaonekania kuna kwale ngokorande gwito nzeyere tanya Kristo boborinto boigo ndome tanga makuru na rengo na tigari tukabo lakini tukua tochikerete toite lakini ngomo chale tole tuwa korabo wetera se moya kambunde oje batu omene wetera makuru yaye na sabira Yesu Kristo yorogoro mono oriwa tonge tobe tukono mugaso na mangana nsi awokorekana imaso mugaso no tukanya ni ngomanyete bwana olituago saba olyemo ikomo rose etani echerete omwana bwemeganda baro kenshi kori esanse basabo kwabera kara aba agende kanise ndonse asemorisi ondonse asemokumba kama ondonse bai mokia maroko bare kama ruaro nse banga meni mane tonga wongwe igoto ni royo sikeba igo na baro bomba abo tuwasabira gochakira bone kemereke wetera senkeye yo mugaka nyangau oyo kore toro gandabwa matukanyuma abantu bagone komobwapya tuwasabire Yesu Kristo na tuntebe n'abana bwao bawunchoke bakoriyere rigora somo saraba bagokorere nande bagosemenye nande bamanye nayo weratabaro tuwasaba n'abana kabaji gosaba ababibono imeya mabera Kristo were motoroto Baba wetu uishie pale juu mbinguni, kwanza sifa na shukrani ni kwako. Uimiliwe na jina lako litukuke. Ni asante kwa ajili ya siku ya pekee na wakati pale imewadia saa hii, tuko katika chini ya hii miti na tunakubali kwamba ulipafanya patakatifu pako. Saa hii tisama tumepata neno lako kuhusu mwenzetu ambaye alipagaa ndani ya shetani mpaka
ameuawa kinyama. Bwana wa mabwana, hatuwezi kukosi wewe. Ulikuweko hukuchoka, hukusinzia, bali uliona wale wauaji. Tunajua ya kwamba wewe utawaleta katika mahakamani wako. Waangalie, wasamehe Bwana wa Israeli, maana hawakujua kile ambao walitenda, lakini wamefurahia ya kwamba wamekata mwenzetu ambao ametiwaga na hata ameshikwa mapaki. Mungu wa Israeli, tuonyeshe majicho ipo, nyosha mkono wako, tuwajua ya kwamba yako iko na kanyaga hapa chini. Zaidi sana utaleta majibu, utatupa majibu hivi karibuni. Nisama familia ambao wamepiga magoti mbele yako na mbele ya mitume, Baba wasaidie. Saidia mama Florence, saidia watoto wako mahali popote walipo. Wakikulilia Mungu wasikie angalau yuchu zaidi, bali uwaokoe na zaidi sana wasike mkono wa kulia, vile nasema katika kitabu cha Isaya. Tuwajua ya kwamba shetani anaendelea kuingia katika boma hili. Shetani anaendelea kutawala katika kijiji hiki. Pombe nyingi, bangi nyingi Bwana. Vile tunajua ya kwamba wale walifanya haya walipokeshwa kitu, lakini tunajua ya kwamba utawatapisha. Wasaidie, wakipati wapaki na amani yako. Tuomba tukiamini, na hiyo milango hiyo kazi moja na ombi ambao ameomba hapa katika jina la Yesu aliyetufia msalabani. Amen. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalitukuza jina lako jioni ya leo Mungu. Tazama mbele yetu Bwana familia ambayo imepaki marehemu ambaye alikufa kifo cha uchungu ambayo hata nyuma. Mungu Baba, ninawakabidhi mikononi mwako. Tazama Bwana umegashole na vyatile katika ya makweli ya mashoku, makweli ya roho. Asuli ya kaya Yesu na vike ilime ikenyo na kwa yarajalia mchakusimu. Asuli ya kaya Yesu na kwa ngiribeto mtori kwa lenga sindakia ya lenga wakoreka na ndipo manipu na ndipo arauche. Yesu atine ya manabari watika ili marimao. Yesu mtobale ni, Yesu mtobale nda, Yesu mtobale pura na maningao. Yesu umwana nasahe unyekera soka na wasora okamogo kwa okule ni kore kanase bari uba kuna ndari wemani ekitwara nuri na kunikira nemme kama kuni akaliye chakaliye mchako emme kama kuni hapa na nuri emme kama kuni hapa ndio kubangirwa. Yesu twanyangira mwana asije bali Yesu twakurangira bato mito etobere ndi boisa maso mchaya etomi ya homo kane asije bato ni bari moyo ayemuyore nani mumuyore mwana ande namwe nakora manene abale batire tuwe ngo kane nasaye bawo bweli bwawo baye yipira na maringao bekaya marire na yabatuye bekaya marire na yabatuye asije bali Yesu na kurangira ubamwere sanjere moyo asije bali Yesu tuwasabira kwa Matilia saa tatu ya remana Itinachi wakitingi ya wakiretila mwaso kabakirori Igaraya mwaka mbunde wa raride Ayaye Mwitukara kendente ya wata sewa Tunyare kabato wancharelia Tutuala chimbu chingia Chinga chitu chiaga cheke Oye vitaria Yesu ndorekana Okorekana kwa Yesu chasega tiya itokorekana na chinguro Nande ntola siku mwanya somo kurangiria Sige nireno boba Nyakara kende mambi na bo Ganya saure kana siwale Yesu rambura kabogo kwao Ukarambura wali bonsi baringi nwere bo chinjia chinyingi wakawena Na kendo taweli ya senkenyiga Tuegeni tuwaseme ritosi noto weni Ayo manene Ekeremo maraiko erimika Eliago chasega tiyeto Yareka nilekogamo nebi erona magenda manene Kwelende tuegeni Nomo wako
ekere tensi abatuakirega na tweroreire turawankereria biriko nora tuakoreire tebe nomugoka soro takwaire gabwe nobosokwa sebara twere mutye nyame tarikoiwa baibagenderete koirera omugwa kengejo ngamanyandi yago kuere korwase emene ya mwayabanto wetirase yogiria yeso mane tata nyesaye tigobarne bwagorekane nowata kwagorekane na yesa digererie ukeyega omurekerechoyego tanta nitaso koratariamaya twegenire ngato tokobatiga nonyara konyara kabago korokia byonsi asoboramo asejuga kebikingira abatumwa babaye bose bahetananiyebenga na twese batuakira aseritukerega twabore tiyeso isara kituraga tokoira tiga twese abayiga toire sareyo asemede yokoigera chinguru chenyesaye tato itore igoro ureteria ulisikwe obonda bwawo bwochiche obwanja kwawo korekanisa yegabuna igoro otebona ndaberete yabono otorusibe byaito buna ntuba tigabaho tocheya inayo tobagari korwasobe bwansi amina. Chairman, kwa to bosubore ko bokoro mu dukana twakore no basaba kinkwana kwasie kerera nomo uya mono wana digatungu mo anaita katinge ande mireli bageri ngesi ngaki so me abatuma rambe yabo tukaika basoma divina makori atwa shilingi 50 Ibao Mari shilingi 50, Gideon Osoti shilingi 20, Samuel Nyamongo Emieyemo, John Nyamache shilingi 10, Simon Ogati 20, na Jomo Osoti shilingi Emieyemo. Daraji kogenda kusoma umugano sokoro, igange sokoro yane akuwa nengane yemo magosoma. Sawa. Sawa tigakukwane kutengintiae omweshimiwa Amos na tumege toro kiae shilingi 1000 tena bata bagesoya somongi na Florence tumesinga komwage na bata MC Amos igatumira mogako sokoro ya Bono, tigamire tigatieti mondo mereri isome omugano osokoro yano beiro korara tiakiro kwigurwa sokoro igakoro kwa marieta yagoro kumbunde onduonganya ngau igaibure tu mwaka okoro ku 1960 elifweyemo 960 winoro mwaka igoletu igakaberesi abaigori bae inyangau ariga beletu ande dele turusia barongo abana abagori bae babiri bakorara abamwabo abana bamwasokoro bakoro kuga dele tinyakwanya ubwatu bunakemuto nyamosi dele tinyabonyi nyanchoka dele tikerubo kerongo dele zablon Yunes tomago kora na mboi ngoinere ko moke ande na bakoro ku mokokati na ande circumcision kuna kara chiete buare iga chetu mwaka 1969 mwaka 1969 alia chetu buare enyuomo bunde ganyo mete umusubati okay momi no yakoro Florence omwaka o 1984 minute elfweyamo 984 nalio mwaka anyomete maokoro yora bagasesemiwe na abana batatu abana abo mulera akoro ku Dominic Bonde oyo kabera akoro ku Evelyn Nyakiva oyingwata go kaletise chesko talia mwarara omoke akoro ku Rispa Bonde no alega oyo tirenya aline romoko gakioye
sokoro ralire otigire abachukoro sita omutang'ani agaruku Daniel Osoro obwatu Brighton Nyaboke Omorwati Purity Stephen and Emmanuel abuna bwa abachukoro abatang'ani basokoro yandoralire emeremo sokoro yanankorengu na mulire wetu moinari na mamokoro rimesi amatoke basimeka arenge bitungo igaso gwenye no mwelemi olenge omakomo ekanisa iga batizo tu ase kanisa ya PAG kanisa ya PAG ne ra batizo tu no arenge bashiriki afya yae sokoro omenyiro buguma kwayo gonge kare na afya eyerengia paka wango igatuta Jumapili yetu tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka uyu na liatogete nyumba mwayo kangentire igota arwagete kormagega nte toka clarify statement ni rawa somugaro mwamba karanga sokoro gatigira abanyira batatu tarigo iyo koro kuna typing error yatakero koma whatever I left behind his wife, Ekoma. Itobuati wives. One 3 children. Abana balina so mabatotore Dominic, Yakiva, na Rispa. Igona vego tabana his wife, 3 children and 6 grandchildren. Abana abuna so magaiga. So koro gabu kabwato miaka oistini na moja mbiamono. Wanzega na sabato nini? Walitoka na sabato nini walo kwa nturuntunde? Omo keno mtoki ta tonya sai bure mona sengi chobo tori ko alendra sengi. Thank you, viewers, so much. We are ending the stream. My God bless you. Thank you for following this the story. More details, you get them on our channel. Stay tuned. Subscribe if you have not subscribed. Thank you. We'll be uploading videos of people wakisema yale ambayo yalitendeka, kwa hivyo you can stay tuned.